Mayam Grumzari don't give impact news ni Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Nokchari. How Cuban umit karani asida chahi sigi April tarik kumanga da state sigi wena hodo kiba National Food Security Act chana ba horagani haiduna cardsi and tonaba mahimai honore adabu card hauzik phauba ningthina yen haidi yen thokta ba phangdriba Yaki area Mayam Sujari at the same time ching and Topor Matam the April Metha Kotasi and Torkumatam da April Metha Tani the Pangmadilarana Tamagi Pangba the Paupada Masing Suna Fangdava Kilo Manga Kogi how priority house Olamagi Mio Amada House Olamadata House Olamagi Mio Amamda we Pangatam Kilo Manga near the High Riba Kilo Manga Yota Kilo Humpiba Natragana Mapam Karadana Kogi Kilo Manga si priority household the Mari later Gati Kilo Kun Pangdu ni Manga into Maridi Kun Pangdu Nedubu Yumdong you in a Tiamaga Kilo Manga de Henpiro household Amata Kilo Manga Katang Pini Havagi Wapum Sulak Paduka Mapam Karadana Hiroko Mapum Karadana Kilo Manga se Piba Targasu ration card Kimatung in a Pibanataba voter ID do in a Piba Madusuki card Pangdabana Maramaya Sum Mayama Torpahanda how given to meet Nini whom they said a Sukui Kongjanga Sansalapam sit-in protest hai tarwakat mi pham ga pham dan yam chaw ba khongjing sing selakpa tongan mafum singdal hai riba napsagi issue se lakpa sigi koi mari lena na hai taring asigi manu hune ki tharum sida hai riba issue si makata na he na maik sen khanu gidam tang si topic asi bu khanu gidam impact news ki studio direction de lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna CPIM Manipur State Unit ki secretary oberi ba koi oja KSH Shanta ni oja Shanta bohan mutam taram nokcheri welcome to the show appreciate you joining thank you ado oja ngasi se koi Human Rights Initiative Manipur ki oja Joy Kumar secretary se yogi gadam ne do masi khudong cha do amade yor phamdre ado oja dai na hangjering sa amata oja koi hojik leriba situation chaos hai batare napsa gi chaos ama lekai khudingi koi urban area da boiro rural areas da boiro yam kana thongna ri se masi out of control oi ri se kari de ni khan view masi akhoi gi ras kaino ni akhoi gi National Food Security Act si masi bill loina 2011 da pass out bani 2013 da akhoi gi masi ek on gi bani tasena arna masi gi ek si Manipur da Bharat ki state ayam loina sanna khra matung da Manipur si ama thengna handa ki April gi tang kun manga da sanna gani haina akhoi gi Mukhya Mantri Shri o ibobina masi lakthoktana sanna haukhri haibagi paw ma koi media da electronic media print media loina tanare luri di makhoi lakthoki matamda si ahan bra Imphal East West sanarani Imphal East da akoi rationing agent akoi rationing shop tara hangdoe Imphal West mari hangdoe hai luri di Manipur gi mafam mayam da akoi masigi card se phangdaba akoi beneficiary mi amji card se aduna card yaudana karam hai tawdan beneficiary pi ga dawna hai basine aduna Manipur gi sarkar hori ki tawriba mong sidi yana ba ama tawdun aina handa haugiba akoi gi tha khar mamang se April gi tang ma gi kunra phauda Manipur le party sina akoi dabi taweba akoi Manipur da akoi dabi manga taruni maroina National Food Security Act Manipur sanan gadabni haibagi akoi tawringi tanjai da tangkun manga laukthorpa ko yam haraweba tawbudabu mada rationing akoi gi madugi pi da ba akoi beneficiary gi card amta pi da ba maduju politicalized tawdana haiba magi ruling party gi MLA singna maroina magi mayum da pi bagi chanabi ama akoi lakiba maroina tai kendra kra dum khangbi rabadu me amna aduna sigo phi masida karam hai tawdana akoi miyam da akoi card phangdringi da masa ji beneficiary khangdringi da karam hai tawda ching yen thok tawri no haibadun aduna akoi raj nai bi ba hairo ki wafam adu yamna lakhro pot amane ba haidi mi amada kg manga ne ba phangdawi aduga karigumba madu AY gi family orim tar boidi hane gi dumai tawduna akoi tha amada akoi kg kunthra manga ne ba lupa humna phangdawi aduna madu mama ja amata khadoktana akoi Manipur sarkar na lam samdana tra magi local gi MLA sing aduna natraga akoi gi district official sing aduna lam samna tawuni ai bije maji praja miyang mayuktani aduna Bharat ki parliament pass hogiba National Security Food akoi gi National akoi gi Food Security Act madui pandam dui mayoktani aina pandam mayoktani uza atu maruina akoi gi ngarang hetare ngarang se akoi gi
खेत्री काउ पार्ट 2 गिदा कोई केजी मंगा मा फंगदबसी प्रायोरिटी हाउस होल्ड की मेंबर ममदा मसी किलो अहुम अहुम दा पीरकपदगी मैम साउदना यारो है खोज चेंसन खरे हंगो 30% चाद कुंथ्रा से कोई गोदाम कहौरे गोदाम कहौबना मरम होइदना क्वेश्चन मैम से सूनब किलो मंगा मंगा से पीब ngam है वफम लाई चांदिल डिस्ट्रिक्ट की है चांदिल डिस्ट्रिक्ट सून पीदबदगी चांदिल की विलेज चीफ सिंह प्रेस रिलीज थादरक चाद कुंथ्रा कहौरे हाँ प्रेस है प्रेस नोट से थादो में कहूर बेचाद कुंथ्रा से कोई तंपाकी लालोब सिंह कहौबनी है हाँ मुझ से तंपाकी लालोब कक्पोरमद्रे कोई ट्रांसपोर्टर सिंह थीगदब सेंफम तो थीदबदगी मसे चेंज से सून पीब ngam है वाफम लाई चाद कुंथ्रा कक्पगी वाफम लेजु चा सही मितन करे है मसे ने सुंगन बदा अखोगी जवोई साबा हितरगा अखोगी सुमांगदा मंगोल ताइनी है बिदुनी हाइदि मागी एडमिनिस्ट्रेशन से फजन तौदबनिना अमदौ नहारोल खुलाई पाइबदौ ताइनबा अदगी कॉन्ट्रैक्टर सिनौ ताइनबा ट्रांसपोर्टर सिनौ ताइनबा पुंतान ताइनबदुने लुरिदी सरकार सिना मखोगी मोटिव तो करिनो सिने कोइना येंगदौइदी हाइदि हाइबा नहारोल हाइरो कॉन्ट्रैक्टर हाइरो ट्रांसपोर्टर हाइरो मखोई जमत पीदब याएबा अदगी मनौ मसाइगी अखोगी केजी मंगा मंगा येथुई हाइबसी आई हंदक ममांगदा अखोगी सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन का लोइनदना कोई मीटिंग कया अमा खुंगंग ओंथोएबा पांगथोएबा मरुई इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अखोगी राजोगी अदुआइ जाम पांगथोएबा मसिदे अखोइना उ मतमदा अखोगी इम्फाल स्वाइदा सगोलबंदा कैसाम थोंगदा सिंजमैदा हौजी फैमिली अमदा कुंथ्रा मंगा फंगदौजे कुनमंगा नत्र कुन फंगेबा स्वाइदा अदुगा से खुंडाकपमदा मरुइना अखोइ तोंग मतमसिदा इमुंग अमदा केजी अहुम मरी मंगा फंगेबा अदो रूरल साइटना अखोगी केजी अहुम मरी मंगा फंगगा अर्बान साइटना करिगी कुन नत्र कुनमंगा फंगी हाइबसिनेबा अदुना आइना सुम खनबदा प्रजासिंगसिसु मसी अखोगी कई हाइतारे अखोगी सेंसिटाइज तो वाट अखोइना अखोइनानी अखोई पॉलिटिशियन अदु अखोई ट्रेड यूनियनिस्ट अदुगा अखोगी कैनोसे सिविल सोसाइटी सिंगसिना अदुना खुंगंग द मसी वाले अदु अर्बान ददी मसी फंगेबा अखोई कुन कुनमंगा फंगेबा अदुना हाना कोई पीडीएस ओइगे दा अर्बान ग रूरल ग खेनबजे मसिदम ले अदुना आई सुंगा कंप्लेन से अखोगी रूरल अखोगी पॉपुलेशन सिंगजे मसी खर तो हंदब्रा अदुगा अर्बान दना मैं तौब हेनब्रा हाइबदुने अदुबु मजी मदु तौब तौदबगी सरकार की अखोई गवर्नमेंट सिंग मथौदी रूरल अर्बान खाइदना अखोई फूड सिक्योरिटी के से अखोई अर्बान दा 50% ऑफ द पॉपुलेशन पीबगी टारगेट नेबा अदुगा रूरल साइडना 75% ऑफ पॉपुलेशन मसी पीबगी टारगेट ना मजी टारगेट से करीमत खंगना नमसनदना अखोई अने पाव ताबी मीडिया खरना इंक्लूडिंग इम्पैक्ट की फाव अखोई पाव लो चतम सिविल सप्लाई ऑफिस मसी पीरक्ते हाइबगी पाव ताजन मसी मकोई पीम थोपनी मकोइना हाइदि इन्फॉर्मेशन पीम थोपनी प्रजादा इन्फॉर्मेशन याउदना मकोइना तौगने तौरिबसे सरकार पाइरिबा ngasi कांग्रेस हाइजे मसीदि लायना ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंजे मकोइसु मोटिव अम लेन खल्लेबा मोटिव अम लेइ माली एट द सेम टाइम ngasi अखोइना हाइरिबा काप एंड पीडी डिपार्टमेंट सी तानरगा अखोइ मनु हुनगी थोरम से सरु याबिनबा मी अमतंग थाबिरो कोइदान तानबने दुबु मी से मकोइना थाबदा खुलोई तो बाहेगद्रा असोइब हाइदोखिद्रा हाइबगी कीदना ngasi थारको फरक तारनी नुमिनिनी मुले रगति मतिक चाबा मी से थाब ngमनी हाइबगी वाफम द नुमिनिनी लेर थारके हेरे नुमिनिनी लेर ngaइब तारी करी पाकुम पिगे जो अदुनदी मकोइ द रेडीमेड अखोइ आंसर लेती हाइबने अदुन सरकार की ऑफिस डिपार्टमेंट हाइबजी ख्वाइदई मरु पीडीएस सिनेबा मीगी पुक्की चाखावा अखे हक्सांग न्यूट्रिशन के मरी याम लेनरिबने से मसीगी अखोगी नेशनल फूड सिक्योरिटी से मखादा करिगुम्बा अखोई बेनिफिशियरी द पीद्रबोइदी मंगोंदा अखोई फूड की अलाउंस पीबई वाफम याउरिबा मंगोन फंगद्रबा से शांत जे फंगद्रबा नत राजे फंगद्रबा अदुबदी अइगोंदा फंगदोबा चेंगी कैनोदो फंगदबा मागी मटेरियल सिंग अदु चांगदो मदु अलाउंस पीबगी हाइदि पैसा पीबी वाफम याउरिबा सरकार से यामतिन सोकदौरिबने अमरोमदा मु अखोगी जे मेटर्निटी अखोगी बेनिफिट की मौंग अखोगी करीगुम अंगांग अमा पोबा नुपी अमना अदुबदी 6000 फंगबगी वा याउरिबा अदना चही 10 मरिगी अंगांग फाउबदा अखोगी मागी न्यूट्रिशियस ओइबा अखोगी चिंजाक से पीनबी वाफम या सिगुम बसिंग जे लोइना तराइ थोदना हौजिती बेनिफिशियरी कना कना नो हाइबे खंगदब दुने लुरीदी बेनिफिशियरी कना कना नो खंगजे की हाइतारगदी अखोगी हंदक द काफ एंड पीडी डिपार्टमेंट थादोरपा अखोगी प्रेस रिलीज अमदा पीडीएस manipur.nic.in है मुखगी वेबसाइट से चंगगा खंगदोप यानी है रे आई सामर चंगगा क्रॉस चेक तवी
hai riba ko ration card holder oigada mi singse kanano card sigi manung da yumthong amada mi kya mi kana sina ko ching se phangada ha bagi list phajana tho impal is west loina maki suna mari pum bagi thopi re adubu makoi so amuk piri koi helpline number ma pir phone number ma hai riba phone number se da phone tong matam da ring de dum jali kanam pai khate hoju phawbada phone packet pinaba customer care executive se thamdri mane manipuga mengi site gi aduga amu hai riba same website pdsmanipur.nic.in sida koi grievance redressal hai na miyam na complaint tongna ba link am supiri madu link to click to matam suga chatre kari have ni hoja maina pura malfunction defunction hauji matam da yamna chakhole aduga akhoi gi outsourcing to loi tonare nangi kaino lei ba kholi myam hauji prithibi bu loina ma america da lei company ma gi akhoi tak to matam da outsource taweba isan loi tawda su ya isan loi tawda su ya ba company sina madu information do kana gum khar sin thoga tawne manipur sarkar ji hauji ki chakhol ba 21st century si wang graba kaino sing da akhoi gi akhoi moina di outsource to thoga di akhoi private company mayama private individual mayama speak do rim akhoi gi maru pang sing chai su sing mayam loina mak madu information pbi ba information do makoi leita dana tawne khalle bai di haidi leira boi di makoi na outsource to thokna any helpline du da ngasai gi 24 hour phone ga dong ne ba any akhoi midnight to ro nun do ro early morning do kai ro phang ga manipur sarkar se aina sungan ba akhoi anova 21st century gi akhoi gi technological revolution matam sida ju khar sotha ba leibra hai ba se ching na da bangam de adu ga hok cheben me kharani sida koi kurai assembly constituency gi manung chana leiba ki khomidok ki area hai tare haikur mukhum khomidok ki sida irang hori am kana ching si koi gi kilo manga koi gi per person per priority household hai tare priority household sit mi manga lega na manga du phangdu ni mari ming chalaga na mari du phangdu ni adu bu mi mari lebe mung dasu manga lebe mung dasu ani khatang lebe mung dasu yumdong goding gi kilo manga tang pi ni atai pi banga moya na agent na hairak padagi miyam na pi yaro ya na khongjang changjan no ju thing leri aduga helpline tak phone tor hangbu matam dasu ring di adum chali phone de nam paik de habagi wafam lai aduga hairi ba khoi komindo area ne khabai chone komindo khabai choge thang nare ani sine aduga khoi kairang ne hayeng phabu se manung da hayeng jun ke tarik 13 sing manung sidam khoi card phangdam su mayam yauri masi yanthokta taragati akan ma khongjang jackson gani haibigi wafam ga leinari kari haibini sumaina ultimatum pi base am leinare hai tare even hairo kisu lagliba tarik 13 ma hangchi yumja kisa phawgi manung da card se loi sunu yanthokta taragati mokhoi su akan ma khongjang jackson gani hari mogi su voter doine cheng pi re hare card se loi phangadra mena voter id loi pi re hare aduga maya imphal gina card lo bujalo mat khoi gi DSO da hang matam da DSO da na targa khoi gi DC office da chalaga hang matam se da khoi gi maya imphal gi MLA hai tare minister so ibiri besena card se verification gi pu gare thagalak tari moin pu gare har sumaina MLA ga jaksal ga card se pura hoji phawda hai de khoi gi local authority hai tare local government sing se khoi gi gram panchayat oiro na targa khoi gi municipal council emi sing se mo khoi se helpless hoiba koi municipal council ki member naga naga gram panchayat ke pradhan naga khongjang changsan le re akoi card phangan biu cheng phangan biu kari ha masidi ai jom da MLA gi mathau thoi leite manti gi mathau thoi leite ado akoi gi municipal council gi hairo member sing gi pradhan mathau thoi leite sarkar gi akoi gi official sing masida ta sing sinari bathabak sinai mi sing do madu gi daita ne ba MLA ne khandok ka dong na te ba kari matam MLA ne khando di maji politicalize tawduna aina nungsiba ba mayam hainai duni old age pension gi da akoi sai kuntha ga da phangwa pirami adagi thabak taw mi pirami hari ba dune ba maji politicalize tawbu ya ba pot na te ba masidi anu masidi sarkar gi official na ngasai kap ki kangmu sina ngasai gi FCS ki kangmu sina maji independently adu akoi district akoi level gi officer sina mai tawjaraga madu khandok ka da bane aduna madu akoi MLA na sumai haidana masi akoi verify khizeng ina pure adu pur hai ba singa se masidi man ngamna hai bane ba ma ki mathau na te ba maji khandok pai MLA gi kai su darkar lai te ba dawdu masi kap ki ama magi puri ba PDC puri ba kamu singa do natra akoi gi national food security ki matugina assign to ba mi singa do madu mathau ne aduna madu thabak to do kamu singa do madu ju aina punishment pim thoen khali maram de hojik akoi gi rajna haibiri baduni khumi duki hairo ki hairo atei manipuri mom ka da akoi gi movement masa lai baduna akoi na khanbada akoi na mai shoi dana akoi manipur pumai goi ba iho ma sagat pai darkar lai ri haibi phawai mai hairo ki natra khumi duki natraga akang na ba area du na te manipur pumai ne ba manipur le ba assembly constituency akoi 60 se masi praja khuding ma se masi gi akoi gi rai ne ba na urban da akoi 50% adu rural
75 ana Manipur gi population gi akoi gi kai hai tare akoi 2/3 kum mane ba lakadau je aduna achauba movement ama darkar le adu madu gi movement do madu akoi sarkar sina akoi khangmam thoi aduna madu lakti da sui soidana masi list do phongna magi constituency wise magi boot level da thetok pai darkar am le hen khale okay constitution wise booth level wise ta khangan mathok tari only website ta thelaga adu khadana ta bida adi website is mi loina ma akoi access to ngam bana tie ba adi modern technology lai ba kholi je imung khuding loinga bana ta aduna booth wise adu ga through membership one membership adu makhoi de loina ma adu club sing level la loina wide akoi publicity ma ta mai area sing ado madugi akoi thebam thui okay my area gi oiba ko gi yamna micro level da hairiba beneficiaries sing se kana no makoi na fanga da hak na kaino habse theto kom thui habni card phangdrib na karino kam ganda phanga da gi krai de le habisu card to pidra phauda list le di pibi yare ba aduna card ta yaw yaw na nga sai tha ma da akoi 1.5 lakh akoi tolom sa ba mi pi khalak pa haidi electoral roll da yawraga magi electoral kaino dugi ipi card to pi adu lakane ba lai le mi da su manga ina khun ma su mi manga akoi kg manga adu masi gi wana te ba koi tawdu akhan na ba 50% of the akoi rural urban population and 75% of the rural population adu handak Manipur gi oina tholpa dadi Manipur ja ya mana rural da su adu urban da su almost 80 plus hai tare masida loina mak cheng se phangalani habi aduga akoi gi dabi di maroina akoi le party gi CPI mi dabi di aduna tiya akoi di universal lies to hai bani PDS se mipum muthiong lai na bai na kon loina makse hong na pangal wai hai chinjak se miyo khudi mo chi hak miyo khudi lai ba lupa lak amaga akoi gi lising ya kai chaba da su adu tha ma da lupa lising manga phang du samana na KGM da lupa ani ahum da phangal hai bani ba koi security hai ba sidi mipum khudi maki ne ba aba sida koi class khai do podo du pam adu bu hau khai do khra bani na madu faw to bungam dra boi di madu da koi asoi ba du ne ba madu ya soi ba se ngasi gi sarkar sina maru ngasi gi akoi gi ka paibi ba futki paibi ba akoi gi minister se masi yam chawa akoi gi daita lein lojai okay ka pari ba akoi gi lam hai tare ka fen PD pa minister pari ba MLA se gi magi local lamlai chalo bazar da sungarang mo khoi adu da su phajana su ne yen thok pi de card phajana pi bidri hai dana koi wakat me pham phaw pham gi ba leirabani maramaduna hairi ba concern minister se gi area da card Ninthin yang topi draba ceng Ninthin phangdraga di atopa kaf ki minister na ko da mafum dari kari phang kamai phangui no gaina lekai myam na photo wa phale luri di aduga hojik jun ge tarik tara hom do yorabani hayeng tra mari ni tra mari amdi tra wada ultimate mayam supinari to adom lekai di card phangan bi haidana adubu April tha da ge hokhiba May ma pumlan lan khraba April May tha ge kg manga ge diu June tha ga pulaga di mi amada kilo tra bifam thoi hai re diu mayam si pi ga tori pra pi dana sumaina sum wathoga maturdum lotion ge tori pra ar card phangba tha amani pharba lekai mayam yauri ai ge lekai maksu card phangba tha ma henzel ngasi phawda April ge su cheng pidri May ge su pidri June July do re pidri on the brem tarauja ge break matung da ojaga sanaga da wari mayam le jari break yam thonjara ke impact news meng ta do legi Admission open. Position holders kaya puthokraba. National Excellence Awards for Schools Panglaba, Brazilian Institute of Sciences School Moirangkom Impalda. 2016-17 session ge 11 science da ming chanan aba form thaba hokjare. Pangliba maki matungina khudong chaba sing pijari. OBC, MOBC, SC, ST singi khudong chaba sing thamjari. Brazilian Institute of Sciences Moirangkom Impal. ITC gi oja singna foundation amadi revision course singda subject singbu macha khaina takpiba amadi mock test amadi test series kyana ai na ngasi pangliba sida yamna chawna mateng pang. My success is the consequences of the hard work, patience and sacrifice given by the qualified teachers of ITC and the mock test series. Welcome back. Adon improve Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam Manung Huna tangasi khana jarmi ba si National Food Security Act ki makhada ko chahi se April ki kulmanga da Manipur ki chief minister na hodokhi batar ga sunga si phawbada thahum bhara phawbada cheng phangdriba cheng dilair dana card phawbo phangdriba leika amadi meyo mayam yauri maruina ngasi wangkhai assembly constituency ki
manung chanba IMC kina 1 number 21 oriba mafam masida card yen thok pire hare adu card yen thok ne ha prior information kanam ta piram da public ta adu even kugi FPS ki fair price shop ki agent oigadriba mahak pawba khangalam dabna maram oiduna miyam da yam chamna ba thokre khara makai di card lahore adu bo card launo gi dam da kari document changa da gi khang da ba da gi card launa hoda ba su miyam yawra miyam da khudung cha da mayam mai unakre adu ga amuk nahan tarik taramatu asina kugi khetri bengun awang laikai da ko chiang che suna yon da pi da ba da gi kilo manga pi ga da kunthang ma pi ga da se pirak ta ba da gi mayam na fair pressure shop si nang chiang yen ba yaro suna pi ngam draga di hadan yen langi da ba lere aduga poram pat pangal laikai da su kilo manga pi ga da ba to kilo umdang pi ba aduga AAY card ta kilo kunthang ma pi ga da ba tuna kilo kundang pi ba da gi sai da su yam chauna irang thoi adu matang se ro da ina hajani di tha ahum gi diu su leiri bani ahum su na pi ga dra pi ro dra ha ba gi nunang mam leiri sigi mathak sira card phang da ba mayamam su leire adu ba hoje khu gi market ta tare ne tang su tang na super fine hai na khangnari ba ching se masi phangi je komai phangi jana se masi super fine se koi napsa gi makha da tar ga PDS ke makha da lakwa chenga akoi manipuri sing si maruna imphal da lei ba mi sing si akoi super fine jam pa me akoi baw da kg da lupa kunthra gi mya da lei re ba lupa ahum da pi ba se adu moina tongi se kya no 10 times hena yo leba percentage da ya yogre 3000% ke yogra bane amarom da aduna 10 times hena yo lamni na akoi ngasai food security ki kanam do kai no sine ba adu bo hoji di fair price shop na yelak yon bo ro du ne ba lupa kuna piri se kundra dukan da ne ba dukan da akoi na haijari di lanai dukan se da kamai yo akoi gi raj na haibi gi ba ngasai gi akoi gi april da tawani me phangdre adagi june phangdre thahum hai ani hai se adu gi mamang gi PDS phangda adu PDS to se ba hai adu di yam phangi de ba khungang da lupa khungang gi me le sin akoi kg ahum da mai da te mi hai da khungang gi praja harawe ba adu madu ma to se adu ngasi gi national food security act se chanam haugra matung sida tha ani hai se ba masi gi phangda madu gi phangda mayam do cheng di aina sum khan bada handak numi kharni wang da haire ba manipur cheng thamum leita dana lobu lambi da satna bagi ware lawre na khabar da phongi madu kyam chumgi langi do khangde even godown da su cheng thani godown ga gari me am se thamninga lekre hai na ko adu nadi madu i posting du di mang badi yaro e ba ana madu samhoya natraga kaino karai da no ma moi theidok theijin tawni ga yon thom ni ama tawrong gani ba aduna masi praja gi pukki kaino se masi matpane ba hakse aduna masi achauba akoi crime haina khalli ai wakhanda lanai dukan da cheng lak pase lanai dukan da cheng lai se tongana koi private individual amana ठिकादार हमना है कदरा कोई दुकानदार चौ वमना कोई गुवाहाटी दे करी तो कि लनायो न लेजर को पुरकपति यार दो मानदे मसी मधु आइने सुंगा आइने अखोई 4 years सही कुन्नो कुठा मसी सी द सिंग जे लेनाबा हाई ट्रांसपोर्टर सिंग न पुरकदो खोकदो मैम सी द लेनाबा परमिशन सरकार पीरबा परमिशन अखोई एफसीएस ऑफिसर नि खंगदे हम गोदाउन गाइर सी द लेनाबि थबु तौरे मधु नदी मधु ट्रांसपोर्टर मैम लौरग मधु असम थादो बयाय नत्रगा कदाय नो थादो बयाय अदुना सिंग दि कदाय नो मांगी पोतु दि मांगम दि थोकते मणिपुर रे योरकदो दु योरक्तबा अदो मधु ट्रांसपोर्ट की पैसा जु लौगिबा सिंग की पैसा जु लौगिबा अदु पोतु दि मांगफम जि कदाय नो म सुय सुय मांग वन अदुननि सिंग की कारबार अचौ अचौ अखोगी मार्शियन कया मा अखोगी असाई फागी खोकी मयाम याम तानखरेदना को अनु मसी अचौबा अखोगी लुट तौबनी प्रजागी लनसे ओके प्रजागी लनसे प्रजादगी लुट तौबने तो बोजा मथांग सिदा कोइना हुजिक लेरिबा इशू केओ साइतारेने मसी सॉल्व तौनबुदी अखोगी काफ डिपार्टमेंट कन होनरी हैबी वाखुम दे फोंदो पिरी अदुबो नुमित खरनी असिदा करी करी तो वे खनगे होनब हाइबसी असेंबदी होनबम थोक्तबनी होनब लोइरदगोनी अखोइने सरकारना प्लान अमा तौदन खोतन लॉन्च तौद्रिङै ऑलमोस्ट लोइरदौनेबा बिफोर अखोइगी सेकेंड वीक ऑफ द अप्रैल लोइरगा अखोइ अप्रैल की 25th दी पुंगलोइ लोइदना मोइ नाइबा रेसनिंग अखोइ शॉप से सिजी हांगे होंगो चाउब लिस्ट का थोक्तन खोतन लोइना तौ लेहलदौनेबा हौजी फाउ लोइदेबा सिनादी आइजुम खनबदा अखोइगी सरकार सिदा खरा अखोइगी एडमिनिस्ट्रेशन अशोब लेब्रा सरकार अफब ऑफिसर अखोई
food security matangida khandra natraga kai lady bano haibadu ne aduna aina pambadi tasena akoi civil supplies pai diba akoi secretary natraga akoi director se atai atopa department ta pai ni masi khakta pai ba mi pa me ba only atopa se aina sum ta ba akoi home ju pai hai ngasi akoi kaap ki pai ba mi sina amagi ju pai hai mon da yam department yam pai ma na mon pung chang die marui na director si akoi gi ma home gi ju pai ba amagi ju pai ba duna ma thabu yam chin ba duna mayang khwai marui ba akoi food security matang je masida ma na thai mam home gi ju aru thabang ne ba man ge law and order gi kai ka lei ba koli ba se JCPL gi akoi movement lei ba akoi cookie sin movement sing lei ba naga gi lei loina ma si yenga achau ba kai no ma ne aduna aina pambadi sujoi soidana akoi kaap ki aduga food and civil supply thabak sing se masidi atai to department am ta payan da masi khakta pai ba director akoi pamjai. Okay, dedicated staff, Dedicated staff, director. yes. Aduga akoi isana to wangam jagna phare ngamdragadi hoje khoi helpline ki number leiri ba natraga khoi public grievances ki redressal ki sel ga thami mayam se masi outsource to thopi ki targati public na campaign to bata public ki wa ta bata su yam nungairani 24 hour phangani 24 hours ke service pi ba ngamani aduga hoje leiri ba chaos se khara makai di solve to ngamni havani aduba athuba matamasi da hari ba problems sing ase solve to ba targati masi khoi director se khoi काप सुपायर मगा होम सुपायर से काप सिगी कोई चेंग चा की प्रॉब्लम से तक विरा आम थोकतना होम लोम दो ना डायरेक्ट माई ओनसन गिवगी लो एंड ऑर्डर फिगम फलक तब दई ओनसन गिवगी प्रॉब्लम से लाग पी आए ऑन दैट ऑन ngasi को न मन होने के थरम से मतांग स्वाद सिंजर गे ngasi के थरम से दा वजा शांतन लिंक बेक तो ना ngasi के थरम से मपुंग फान विदा मक्ता वजा शांत बा मुखन थाक जखोंदोक चरी अप्रिशिएट यू जोनी Thank you. मसिन ngasi के मन होने के थरम ngasi के एडिशन से क्रम तो भी को खन बिरक पे आगने कोई ईमेल आईडी दी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pyagani. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off. Kurumjari.